bishate biwire okuragurira kwa bishoku kubera kuteganisibwa ba Ankole Health Students Association okurugamarago bakwatanise na Fred Mosije okurgo ministry y'byobwegese n'kigenero cyo kumara hindwara ezo kuteganise cyangeki Ejin medical camp ya kashatu eyinko organizinga nkwatanise na district ya Mbarra n'abahibo buyambi n'abanyamadini konkaburu medical camp itkora abantu nibija umbwinji imibaze yije kuzirere sente nyingi munongo abashaho abaresire n'abantu bakuru munongo konka kurango nabareta naza kumara onkeberonka bishatu n'ikintu cyukuru munongo kitakukorwa muntu waburije munongo yenda kumusiba Fred Mosije wanagira ngo ripote kozurwe okurgo mu health camp seswe nzikorwa neyereka ngo ndwara zo burofa nizo ziri kukiza kuteganisa abantu icyo kiyo tukora nza gukora report eyitira hereze ministry ya health nambwe nza kugironkinge berabe na munana byo kwa mwenda nyina masiko ngo report ejo neza kubera comprehensive yambe district ya Mbarra hamwe n'ihanga ry'itu rya Uganda ninyenda kuterera mu cyo kugira ngo twabane tuhereza abantu obuhereza tuhemwe bya politics eki cyakorwa Fred nko muntu orukusasubwe cweka cyari kuzarwa mu cyari kurugamo ninga shoro kusasubwe ihanga so yareto obuhereza nko nyowe nindeka ngo tugume tuhereze okwebaza aho kwebaza kuri kwetagisa obuhereza ni burunzi kandi abashaho bantu bakora munonga kandi behireyo nagabo embazi yona yaberho bari kucebera buri kimwe cyo nambwe nicyagendatse ahubwo kubitwe nk'abantu becyaro tuba turyomuka tubwote umuntu kishasha uza kwegurra panado uza kweragurra oryo mujekirwa wari kurre by'amagana bwa Mbarra district Dr. Elastus Tugume arabwira abantu kurekeraho muzigo kweragurra ahubwo kubendwara indwara nyingi zitandika zirukushana ko kuboyine umufije oguturukweto gwensiri ningashi ubundo ikirukano ninga no kugira ubonero bwenda kushana na so wotagenze rukaraguzo kamunete ikintu cyo ndwire nkiza kuguma abantu bari kurengigana nibo batungira ubushanje bwabusha umuntu warazitarize mwana zimwe aha wa TV West Susan Chelsea